va swirho swa MK Party a va ri ekhoto namuntlha ku tlhontlha ku hlongoriwa ka vona eka vandla. Muavanyisinkulu wa khoto ya vumbiwa Raymond Zondo u ya ephenxenini hi ndlela ya xindzhuti ni ku tinyungubyisa. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Xikombelo xa khumo wa swirho swa palamende swa MK Party lava nga hlongoriwa eka vandla xi ta yingisiwa ekhotonkulu ya Western Cape n'hweti leyi taka. Swirho leswi va lavana leswaku vanhu lava MK Party lavaka ku va siva hi vona epalamende va nga hlambanyisiwi. Ntshamo wa khoto ku vile wo koma. Xikombelo xa swirho swa palamende swa MK Party lava nga hlongoriwa eka vandla xi yisiwe eka siku ra vunharhu ra n'hweti leyi taka. Eka maphepha lama nga yisiwa ekhoto, khumo wa swirho swa vandla ra MK va hehla leswaku va tlherisiwile loko va nghena laha ku tshamaka swirho swa palamende hi Musumbunuko. Va ri va vuye va pfumeleriwa ntsena endzhaku ko nghenelela ka magqwetha ya vona. Va tlhela va hehla leswaku va hakeriwe muholo wo kayivela n'hweti leyi wa 12 wa magidi ya tirhandi ematshan'wini ya magidi 100 wa tirhandi. Va ri a va byeriwanga nchumu loko va hlongoriwa ka vandla. They are seeking for setting aside and reviewing of their termination from the MK Party. Today we were in court for an urgent interdict, interdicting the swearing in of the incoming members in Parliament. Lava khume va ri va hlongoriwe eka vandla ni le ka vuyimeri bya vandla ePalamende ku nyizela vanhu lava sukaka eka EFF ku katsa na Floyd Shivambu. Hi le tlhelo palamende yi ri swivandla leswi nga pfuleka endzhaku ko hlongoriwa ka swirho swa MK swi ta pfariwa ntsena endzhaku ka xiboho xa khoto. Vanhu vanharhu va vavisekile eka mhangu ya mbhuluko exibedhlele xa le Polokwane. Lava nga vaviseka va katsa vatirhi vambirhi va xilamulelamhangu na technician wa khampani ya le handle. Mbhuluko wu humelele hi nkarhi lowu a ku susiwa muchini wa khale wo kambela miri MRI scanner. Xiphemu xa X-ray xa muako wa xibedhlele xi onhakile. Masalela ya mbhuluko lowu veke kona exibedhlele. Masalela ma ha vonaka kahle ephacisini ya xiphemu xin'wana xa xibedhlele. Muchini wa vupotiyeli kumbe radiology wu tshwile xikan'we na seling. Ndzawulo ya rihanyo ka xifundzankulu ve le ku lavisiseni ka xivangelo xa mbhuluko. Enkarhini wa sweswi swi tikomba xivangelo ku ri muchini wa MRI lowu a wu lava ku susiwa wu nga ha tirhisiwi exibedhlele. Indeed, there was an explosion. It was an accidental explosion that happened when our service provider was busy decommissioning the MRI machine. And when they are decommissioning, it involves releasing pressure from the machine so that it can be shut down. So while the technicians from the company that we are using, they were busy with that, then that accident unfortunately happened. Vavabyi a va rhurhiseriwe na mhangu yi nga se va kona. Enkarhini wa sweswi xiyenge xa vupotiyeli kumbe radiology a xi nge tirhi. Temporarily it will be closed. We have a team of our engineers who are assessing the damage, and also the service providers have also sent a team of their technicians to come and check what might have caused the problem. But in the meantime, the plan that we have now is that we have a mobile X-ray unit that would be assisting so that we don't stop assisting the patients. And also we've spoken to our hospitals, Mankweng and Sishure, where we'll also be redirecting the patients up until the unit is declared safe. Vanhu vanharhu lava nga vaviseka va le ku kumeni ka vutshunguri. Ku tlula magidimbirhi wa vantshwa na valeteri va balekisiwile va suka endhawini ya vuleteri bya xiphorisa kusuhi na le Pitori. Leswi ta endzhaku mhangu yo buluka ka phayiphi ya gasi nhlikani lowu. Va xilamulelamhangu va masipala wa Tshwane va tsutsumile endhawini liya. Muvulavuleri wa maphorisa Brigadier Atlenda Mathe u ri vantshwa va susiwe endhawini liya tanihi swipimelo swa vuhlayiseki. Mathe u ri va tsundzuxiwe ku endla tano hi vativi ku hava lava nga vaviseka. Ndhawu ya vuleteri a yi onhekangi naswona xivangelo xa mbhuluko a xi se tiveka. Vahlampfa lava folelaka ku pfuniwa hi maphepha ya ku va laha tikweni etihofisini ta le Marabastad ePitori va ri ndhawu liya a yi hlayisekangi. Leswi ta endzhaku ka rifu ra muhlampfa hi nkarhi wo kandziyelana ka vanhu ehandle ka tihofisi. Ku tlula 20 wa vanhu van'wana va vavisekile. Va kombela mfumo ku nghenelela va lulamisa xiyimo. Va hehla leswaku a va pfuniwi loko va nga hakeli mali ya coco. Hofisi ya ndzawulo ya xikaya eMarabastad
hi yin'wana ya tihofisi leti nga ni nhlayo ya le henhla ya swikombelo swa vuchavela wawa laha tikweni. Vahlampfa va sungula ku fola tilayini hi mahlambandlopfu ku ya fikela mpimo wa yini. Loko va kala va nghena eka muako a va koti ku huma hambi ku ri ku ya xava swa ku khomisa nyoka kumbe swa ku tima tora. Van'waximawusi va va xavisela swakudya hi le darateni. It's very bad. They need to do something about it. And we really need assistance very urgently. No one can assist us. When we go out and the way, police searching us and police arresting many times. So no one can listen our voices. Endzhaku ka ntlimbano wa tolo laha ku nga vaviseka 20 wa vanhu na ku lova ka un'we, maphorisa va simeke vulavisisi. Police can confirm that one person died and more than 20 others sustained injuries and were taken to hospital following a stampede at one of the government buildings in Pretoria on Tuesday, the 20th of August. Police have since opened an inquest docket for investigation. Swahatetano, huvo ya vahlampfa African Diaspora Forum, veri va tshoveke timbilu hi rifu ra un'wana wa vona. The Africa Diaspora Forum calls on the South African authorities to conduct an immediate and comprehensive investigation into this incident, addressing not only the causes of the stampede, but also the broader systematic issues plaguing refugee reception centers. These centers are intended to provide refuge, but have instead become sites of desperation due to overcrowding, long queues, and inadequate facilities. Xiyenge xa mahungu xa SABC va ringete ku kuma xiviko kusuka eka ndzawulo ya xikaya kambe swi tsandzile. Swirho swa ANC eMpumalanga va hlengeleta ni va bula ndlela ya ku ya emahlweni endzhaku lahlekela hi tivhoti to tala eka nhlawulo lowu nga hundza. Ku vile ro sungula ANC ri kuma tivhoti ta le hansi ka 70% exifundzeninkulu lexiya. Tivhoti ta vandla ti ya ehansi ku ya eka 51%. Vandla ri vula leswaku xa nkoka sweswi i ku fikelela switshembiso leswi nga endliwa hi nkarhi wa nhlawulo ku katsa ku tiyisisa mphakelo wa vukorhokeri eka timasipala. Xiviko hi Nhlamulo Mabasa. Swirho swa vandla ra ANC a va hlanganile ku langutisa matirhelo ya vona hambi ku ri mbuyelo ka nhlawulo lowu nga hundza. Vandla ra ANC ri lava kuma tindlela ta ku lwisana na mavandla lama kanetaka lava vulaka leswaku va na nxungeto eka mafumelo ya vona laha xifundzeninkulu. ANC ri tlhele ri kombisa ku vilela hi ntsevu wa timasipala leti kokaka ku tika. Vutihlamuleri eka van'watipolitiki ku boxiwa ku va ku ri swin'wana swa swivangelo leswi endlaka leswaku timasipala ti tsandzeka ku korhokela vaaki hi ndlela leyi nga fanela. Vandla ra ANC ri vule leswaku ri ta kotisisa leswaku ri phakela vaaki vukorhokeri lebyi enetaka tanihi laha va nga va tshembisa ha kona. So hi twananile ku hi ta va nyika masevhisi hi ve na ti-commission la ka lekgotla lero hi riti ta va nyika masevhisi minkarhi yin'wani hi disturba hi ma-construction mafias loko hi karhi hi la ku nyika vanhu masevhisi. So hi te hi ta vulavurisana na ministara wa maphoyisa ku hi ta vulavurisana ku problem leyi solva njhani ku hi nge pfumeli vanhu va yima xikarhi ka hina na vanhu laha hi faneleke hi va nyika masevhisi. So hi ta tirha na vanhu va Mpumalanga ku endla sure ku hi va nyika mati. Hi ta establish even a team at the provincial level leyi nga ta monitora ku vanhu va nyika mati. Vandla ri boxe leswaku ku ta va na ku cinca eka kabinete ya xifundzankulu eka masiku lama taka. Na laha ka province a hi ri na 50-50 ya vo bava na vo mhaki ka executive. ANC yi byele ku a decision leyi nga yi teka lembe rero yi zanga yi cinca ku laha ku nga na wanuna a va ka premier ku fanekele ku va na 6 ya vamhaki na 4 ya vabava. So ndi ready ku ve ni ndiya yi correcta a mistake ya leya ndi yi endlile ndanda yi correcta se hi faka 5 faka 6 ya vamhaki na 4 ya vabava. Vurhumiwa kusuka ka komiti nkulu ya vandla ra ANC yi hlamusele leswaku mbuyelo wa nhlawulo wu kombisa leswaku vandla ri fanele ku tirha hi ku hiteka ku eka nhlawulo wa mfumo wa miganga. We are ruling this province with 51%, which is something that we have never thought will happen, and we would want to see ourselves going back to 70-75%, and we can only do that
if we renew the organization. Therefore, this Lekgotla, amongst other things, was making sure that we've got a program to go back to the branches, to the members of the ANC, and make sure that by the time the local government elections come in 2026, we are ready and we will make sure that we win all the municipalities in this province. Vandla ra ANC ri tlhele ri vula leswaku varhumiwa lava nga ta tsandzeka ku nyika vaaki vukorhokeri lebyi enetaka va ta susiwa ka swivandla swa vona hi ku copeta ka tihlo. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMelo. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Muavanyisinkulu Raymond Zondo loyi a yaka ephenxenini u tiyisisiwe leswaku ntirho wa yena eka state capture a wu nge heleli empfhukeni. Hofisi ya vuchuchisi NPA yi tiyisisa leswaku vanhu lava nga hehliwa hi vukungundzwana eka khomixini va ta ya tenga. Zondo u gimeta ntirho tanihi nhloko ya tikhoto ta tiko emaheleni ya n'hweti yaleyi. A ku ri nkhuvo lowukulu ekhoto tanihi leswi vativi swa nawu a valelana nhloko ya vuavanyisi Raymond Zondo laha a nga nyika vuavanyisi byakwe bya magino emahlweni ka khoto. Zondo u ve na ntirho wa kahle tanihi muavanyisinkulu. Yin'wana ya mitirho yakwe i ku va a ri mutshami wa xitulu wa ntshamo wa khomixini ya ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo kumbe state capture. Loko a heta ku nyika mbuyelo wa khomixini, Zondo u ta suka eka xivandla xa muavanyisinkulu a nga kalanga a voniwa nandzu, kambe sweswi a nga se gimeta. Chief Justice, I would like you to retire with the assurance that the real impact of the work of the Commission will be actually felt, that we will have those responsible for the devastation of state capture face justice. Zondo anga pfumelelani na swona leswaku ku va na ku nanayila eka ntshamo wa khomixini hi ku lava ku tiyisisa leswaku ku nga ha vi na ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo nakambe. Hi matirhelo ya Zondo ya n'waximu, xipikara xa palamende loyi a ha ku hlawuriwaka u vule leswi. Justice Zondo, you are very vocal about what you regarded as Parliament's failures in the exercise of its oversight responsibility, particularly regarding executive action. I want to assure you, and also the justices present here, that one of the priority areas of the 7th Parliament will be the implementation of the State Captures Commission recommendations, coupled with the strengthening and frequent interactions between the Parliament and the institutions supporting democracy. Muavanyisinkulu u khense swinene nseketelo wa vanhu hinkwavo hi marito lawa ya tisaka ntshembo. It is my hope that mechanisms will be put in place to make sure that we never have a repeat of state capture. Muavanyisinkulu Zondo u ta suka eka xivandla xakwe ximfumo loko n'hweti leyi fika emakumu. Loyi a nga ta teka xinhongani xakwe i xandla xakwe Mandisa Maya, loyi a nga ta va wansati wo sungula ku va a va muavanyisinkulu laha tikweni. Tendara yo aka ndhawu yintshwa ya swa vutshila ePolokwane yi kavanyetiwile. Nhlangano wa van'wamabindzu va le ka masipala wa Polokwane va koxa ku nyikiwa xiave eka tendara. Ntirho wo aka a wu se famba ku ya kwihi. Ku aka ka ndhawu yintshwa ya vutshila ePolokwane leyi languteriwe ku va project ya nkoka exifundzeninkulu no tlhela yi kombisa ku tinyiketela ka xifundzankulu eka vutshila ni ndhavuko swi yimisiwile. Project leyi durhaka kwalomu ka R100 wa mamiliyoni ya tirhandi yi yimisiwile hi vhiki hi nhlangano wa Ward 1 Business Forum lowu yimelaka van'wamabindzu va le ka Chweni ehansi ka masipala wa Polokwane. Vari a ku vanga na ku hetisiwa ka xitshembiso xo va ta kuma xiave xa bindzu xa 5% eka project. Rena re le Business Forum re nyaka gore le rena menyetla e leng gona mo e kgona go fihla mo go rena ka gore a njo tsora bona la go bona go a berekiwa fela ba re tshepisitse 5% and then a gona le motho o tee ko re sa tlo topa le percent ka mo ga 5% e ba re tshepisitseng yona. Van'wavutshila va le Limpopo va vilerisiwa hi ku hlwela ka ku hetisiwa ka muako wa swa vutshila. Va ri ndhawu leyi a yi fanele yi tisa mitlangu ya xiyimo xa le henhla ni ya ndhavuko exifundzeninkulu. We are disturbed in the manner that this social facilitator is handling issues. Issues such as community constructors
coming here regularly doing strikes and boycotts. So we are calling on the Premier of Limpopo. We are requesting the Premier, Dr. Bobira Matuba, to come and intervene, because this delay, they are causing tensions. Our artists are traveling to Joburg to use Joburg Theatre and State Theatre. So we want this thing to come to an end as early as possible. Premier last year theatre e tlo ba gona mo re sure ka ge ke le mongwadi puku ya ka go ba puku tša ba bangwe tša e leng batho ba tlo kgona di tšea ba di isha ka theatre tša kgona go tlo bapalwa ba di bapala ga botse ba di translate jalo ka ditrama jwale ge go iba le ditilei go iba le dikgogakgogano rena re le ba jiragatši re kwa bohloko ka gudu ka baka la gore ga re tlo benefita ke ntho e gana jwale sa tetano ndzawulo ya miako ya mfumo va ri va simeke mikanerisano exikarhi ka swilo leswi khumbekaka ni khampani leyi nga ku akeni leswaku ku ta kumeka xintshunxo. The concerns that were raised were noted, and we have at the end found a common ground in terms of what will happen going forward. Vatswari van'wana va ka grade 7 exikolweni xa Moruti Primary eBulobedu ehandle ka Tzaneen va koxa vululami. N'wana u vuriwa ku va a pfinyiwile hi thicara wa 53 wa malembe hi vukhale. Thicara ri khomiwile naswona ri languteriwa ku ya ekhoto ku ya kombela bail hi Musumbunuko. Manana loyi a karatekeke u hlamuserile hi vuenti eka swihehlo swa ku xanisiwa ka n'wana wakwe wa malembe ya 13 hi timhaka ta masangu hi mudyondzisi. U vula leswaku u kumile marungula eka riqingho ra n'wana wakwe wa nhwana lawa ku vuriwaka leswaku ya rhumeriwile hi mudyondzisi. Endzhaku ku konanisa n'wana wa yena, n'wana u paluxile leswaku u xanisiwile hi timhaka ta masangu ku ringana tin'hweti to hlaya hi mudyondzisi. N'wana u tlhela a hehla leswaku mudyondzisi u n'wi nyikile mali yo ringana 50 rand leswaku a nga byeli munhu hi leswi swi humeleleke. Vatswari va mudyondzi loyi a khumbekeke va lava leswaku muhehliwa a rhoxiwa vutihlamuleri na ku va a ya tshama ekhotsweni. Khana vele ke tsiputisa uri mna ke tshiri n'wana nkarhi wa xikoloni n'wana ka kana tša sekolo xa twa mosadi mo bona ri le nna ke mokgwa ya ngwana ka taka nonako ke se busa re enge mine re fiteka kwa lesodini ba etsela le ngwana ola a feinte o ba agwe be ba ke mo bosa na o ba be ba khomusela kwa lesodini na ke tla ke ngwana ke tsa ngwana o kaina. Vaakatiko va lava leswaku muendli wa vugevenga lebyi a susiwa exikolweni lexi. A ya ri tshwara abudzi re va ludi va muruji lone vele ri chuwile ri vana va va khawula ri khado va disau ka musikolweni va to va safe na. Ndawulo ya dyondzo yi vula leswaku yi le ku simekeni ka mintshamo yo tshinya ehenhla ka mudyondzisi. Department of Education is saddened by the alleged sexual assault of a 13-year-old learner by a 53-year-old teacher in Bulubedu. We strongly condemn this outrageous behavior with the contempt it deserves. The department is intensively looking onto the matter and will be taking disciplinary actions against the perpetrator. The safety of learners remains a priority for the department. The department will also be dispatching a team of experts to the family to provide the victim with psychosocial support. Maphorisa ya vula leswaku vulavisisi Randi vevukile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar is 17 rand 89 cents, pound 23 rand 38 cents, euro 19 rand 92 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 34 cents. Minkavele ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,503 hi awunsi, platinum $969 hi awunsi, nxavo wa oil mbisi $78.01 hi mphongolo. Kasi lawe makume mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Tiakeni Mkhalani wa landzela na maxelo riperile.
riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku languteriwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona lowu nga ta endla leswaku ku va na timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi na kwala Eastern Cape kasi loko hi langutisa kwala Eastern Cape kona ku languteriwe mpfula leyi nga ta va yi kona yi nga ta va yi kha yi famba kwala ka 60 wa ti-percent kasi loko hi langutisa mundzuku nakona moya wo titimela wu ta va kha wu ya emahlweni wu kha wu famba kwalani kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kona na kwala Mpumalanga nakona ku languteriwe timpfula to vevuka leti nga ta va ti ri kona kasi vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya wa matimba lowu nga ta va wu ri kona kwala Eastern Cape kasi ku languteriwe na moya wa magandlati ya matimba leyi nga ta va ri kona kwala Western Cape na kwala Eastern Cape kasi na mundzuku swilemukiso swi ta va swi kha swi haya mahlweni kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languteriwe rintshwa leri nga ta va ri ri kona kasi loko hi langutisa kasi moya wa magandlati nakona ku ta va kha wu ya emahlweni kasi na kwala Eastern Cape kasi na kwala Western Cape kasi nakona moya wu ta va kha wu ya emahlweni a hi langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseka ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi loko hi langutisa kwala Pretoria kona ku languteriwe ku famba kwala ka 28 kasi Johannesburg kwala Springs ne le Tembisa kasi ku languteriwe ku famba kwala ka 26 kasi Springs yona yi ta va kha yi famba ka 25 Vereeniging yona yi ta va kha yi famba ka 24 kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languteriwe maxelo yo kufumela laha musi yi ta va kha yi famba kwala ka 29 kasi loko hi langutisa kwala ka Minga Botsoleni kasi na kwala ka Maphata nakona ku languteriwe maxelo yo saseka kasi ku ta va kha ku kufumela kwala Phalaborwa ku kufumela kasi na kwala edorobeni ra Polokwane kasi loko hi langutisa kwala Mpumalanga nakona ku languteriwe maxelo yo saseka laha Skukuza yi nga ta va yi kha yi famba kwala 24 kasi loko hi langutisa kwala Mbombela 21 kasi loko hi langutisa kwala Emilo nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba kwala ka 21 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal Ulundi kasi kona ku ta va ku ri 17 Richards Bay kasi kona ku ta va ku ri 19 kasi kwala Durban kasi ku ta va ku ri 19 kasi loko hi langutisa kwala Potchefstroom nakona ku ta va ku ri 19 kasi loko hi langutisa kwala Eastern Cape nakona ku languteriwe maxelo laha ma ta kha ku titimela kwala Mthatha ku titimela East London kasi na Makhanda nakona kasi loko hi langutisa kwala Gqeberha kona ku ta va kha famba kwala ka 16 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Western Cape kasi nakona ku ta va ku titimela kwala George ku titimela kwala Mossel Bay kasi Cape Agulhas nakona yi ta va kha yi famba kwala ka 16 kasi kwala dorobeni ra Cape Town kasi nakona ku ta va kha ku titimela kha yi famba kwala ka 20 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi nakona ku languteriwe maxelo yo kufumela laha nga ta va kha kufumela kwala Upington ku kufumela kwala Kimberley kasi loko hi langutisa kwala Springbok nakona ku ta va kha kufumela kasi ku ta va kha ku titimela kwala Calvinia kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Free State kasi nakona ku languteriwe maxelo yo kufumela ku ta va kha ku kufumela kwala Welcome kasi ku kufumela kwala Bethlehem kasi ku ta va kha ku kufumela kwala Bloemfontein kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa North West kasi kona nakona ku languteriwe maxelo yo saseka ku ta va kha ku kufumela kwala Mahikeng kasi ku kufumela ku ta va kha ku hisa kwala Rustenburg kasi loko hi langutisa kwala Vryburg kasi nakona ku ta va kha ku kufumela kha yi famba kwala ka 27 wa ti-degrees leswi hi mi khomile swona eka maxelo riperile.